بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu sunuante ini subjekte tafsir Jumat mi'anin Qul a'udhu birabbil falaq Qul a'udhu birabbin nas. Kaya siku itu ini tafsir Qubus Qulullahu ahadin bagi sunun sama itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Maria aku yang sedang terang Qulullahu ahad tanam bin nas qul ya ayyuhal kafirun tabat yada abil habi wata. Saku itu Qul ya ayyuhal kafirun. Inalenan no ade Qul ya ayyuhal kafirun inalenan surah ini nen niya makalen usap inalenan al-bara'ah niya usap makalen inalenan in al-kafirun. Ini sababan pematurunan Allah Subhanahu wa taala in surah ini. Sababannen when tasabut si Umay bin Al-As bin Wa'il, demikian min Walid bin Al-Mughirah, demikian min Al-Aswad, demikian Abu Jahal. Tek kasih Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ngampen niya dida ngampen beye numba tuju Allah Subhanahu wa taala dan buah-buah. Naus pa inde mag-isun siya pa inde isun tabi ko Rasul sallallahu alaihi itu isun tabi ko pa inde Muhammad paling de Muhammad Muhammad itu kasi magkahagat tuju Allah Subhanahu wa taala. Wa pa inde Rasul ya. Isun tabi pa inde Muhammad numba kita di si Tuhan dan tahun demikian yang numba isa iye luksaway dan si miyaan panumbahan pinang tahun. Bino na bagisun Os painde bang painde niya kahapan si kamihin sa miyaan makalamod kyo si kahapan kamihin. Demikian mang isab niya kahapan si kauhin makalamod isab kami si kahapan si kauhin. Sa panikuyan magganti-ganti numba kayo paintro kasawaan mo si panumbahan kami hinda tahun demikian yang numba kami si panumbahan ng tahun. Us pinatulong ni Allah Subhanahu wa taala in ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Bisahun o Muhammad o kaamme kafir kufar Quraisy sampai kemon ne ginisan kufar sewaktu ko itu luun ke Nasara luun ke Yahudi, luun ke Majusi, magsusumba may ebutiwen. Duk sadili pa billahi si sinasina magkupor sadili man Allah Subhanahu wa ta'ala tawa masih si ayat si surah ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh kami bangsa kafir. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun. Gay kunum basi panumbahan biwe. Dia dua ayat ko istil bang dalanuhin balik-balik. La a'budu ma ta'budun wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud. Itu wala ana 'abid wala a'budu ma ta'budun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Pain mesiye kaulamaanin at-tawkid pamabasag ini si ayat si kedua lain. Satu gege segituin. Bang painte ayatin painte balik-balik busube kanyaan nen magsali tu si panagnaan jumlah si kedua itu jumlah ayat si kedua itu la a'budu ma ta'budun fi'li. O si ayat si keempat lay yani wala ana 'abidun ma 'abadtum. Ana isim ya damir alhasil dumainnya taukid. Dumainnya pada taukid dan pawasa. Pakai pada manahan tekinemon
Sekadua qaul magma'na al-hadir. Ma'na jumlah sekaisa'lay la a'budu ma ta'budun gay kunumba kwa itu si penumbahan BUM. Demikian in ka'am wala antum abiduna ma'abud. Demikian gay du isab ka'am numba si penumbahan kun kwa itu. Wala ana abidum ma'abattum lil mustaqbal. Duk gay du isab kupain ne. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam numba si penumbahan BUM si pasongan. Demikian kaam giri sab kaam numba tuju Allah Subhanahu wa taala tuju Allah Subhanahu wa taala sa pasongan. Tu situ patileo so upama pinain sa dunia pakas kafir do ustian mag-Islam in Allah Subhanahu wa taala iye nga tauhan si dehelo amban pagua atau si dehelo amban pagua manusia tuah budak dunia ketahuan wa kafir wa ketahuan wa mag-Islam bente wa manunjuki si ayat ini asal ga niya chance ni mag-Islam asal nagga tamanan panagga us matay nila si iliin ko pati si Abu Jahal dok si Walid ibn al-Mughira dok sa dili pe billahi Ubay ibn Khalaf dok sa dili pe billahi dok sinasina ne kinataman si pangatayan din asal gi si mag-Islam in tawwa sin ayat tawa pada nak sini. Iyan dua si kadua bisara. Si kadallo bisara la a'budu ma ta'budun. Gayku numba. Koe ini. Ka ibadatikum. Koe style pag ibadat biwe. Demikian ka ang gayo sa kam numba koe style pag ibadatku. Wala ana abidum ma'abattum demikian gaydu sab kunumba koy kahantang pa ibadat demikian ka gaydu sab kunumba koy kahantang pa ibadat ko katelo yan si kaampat qaul tapit-tapit ini bisara to kemon si kaampat qaul ani bisara patuhut si bisara sa kadwele la a'budu ma ta'budun fi'li manunjuki si waktu ko itu gay kunumba si panumbahan biun si ko itu demikian yang kaam wala antum abiduna ma'abud gairu syab kaam numba si panumbahan ko si waktu ko itu ubus wala ana abidum ma'abattum tu si tuan mi'an pa Rasul sallallahu alaihi wasallam dok gairu syab ko numba ko style gay ko magtaat ko style pagtaat bi UN ko pagtaat bi si panumbahan bi UN demikian ka ang gayud sab ka magtaat do si painte yan panumbahan ko baka sa kanian bi magtaat kanian bin numba ne ko painte panumbakon yan si Allah Subhanahu wa taala na buwa-buwa gani si numba si Allah si Al-Uzza o siya tamanan mahapis sa si lasmi'an ubus niya na sila bisarah in Allah Subhanahu wa ta'ala al-fasl manggana ni ina si Mesiye kinataman ng dalang pangantan na sagana na chance na mag-Islam lakum dinukum waliyadin o ito si kaam na inagamamin lakum dinukum si ako na inagamapon duk si sinisini na inamutakuhin tinang kinataman mo paintala si iya ina kalabihan surah ini kalabihan surah ini ta'dilu rubu'ul Quran. Rubu'ul Quran in one port man Quran makasali iya man one port ng Quran. Bang tabasan. Ina te kul huwallahu ahad mun tabasate. Tabasate intende 10 juz. Ko tabasate 10 juz. Thuluthul Quran in one third man Quran ko tabasan. Ini ko tabasan one port bahagi ampat ko man Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam sa zaman ni magtulak-tulak ng sahabat ni binassawa na ininin. Binassawa na kul huwallahu ahad si sambayang subo. Ubos sirak sa kaisa, sirak sa kadua binassawa na kul ya ayyuhal kafirun. Pa inne pag-ubos manambahayangin kul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. One port naman Quran pa intin kul huwallahu ahadin ubos in kul a'udhu kul ya ayyuhal kafirun
1/4 isa painte amban Quran. 1/3 yan ay painte qul huwallahu ahadin, qul ya ayyuhal kafirunin 1/4. Amman kalabihan sa surah ini nen duk binattat atawanan hininang duk pag-ayat si 2 rakaat kahaba sampai subuh bangkiw na bayang 2 rakaat ito na dilo man subuh ini pag-ayatin qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Demikian nen pag-ayat tu isab si 2 rakaat si tawaf bang kita ubus magtawaf binasabi qul ya ayyuhal kafirun kaisa sa kadua nen qul huwallahu ahad. Duk si 2 rakaat ni sa bangko ng bahayang puas maghrib qul ya ayyuhal kafirun duk qul huwallahu ahad. Ini nen kalabihan iyan miyaan surah al-kafirun. Surah al-kafirun duk niya be kalabihan bang tawassanu sidhelo man patulino kuya du bekiyo painte al-baraa magpatalibon ang ban iyan may sirik pamoohan no may si kuffar dinak painte magsalo-salo painte Rasul sallallahu alaihi wasallam kuya kayo style asal binimbelan no paino sa gaat ni alam mo kolusyon panhutan ko din Rasul sallallahu alaihi wasallam lakum dinukum waliyadin duk si ako nagawa ko yan painte no mo kalabihan taman ilian ni rahu painte tafsirin usunu ante bisa insyaallah dan an-nasr si mana yung bang ini alay ko pa tilawbi si subject ng halulay subject ini ala kung saya mujah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.